Vladiko, blagoslovite. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, blagodat Svetoga Duha nas je danas okupila u ovoj fizički maloj, ali po blagodati velikoj katakombi. Da se Bogu pomolimo, da prinesemo Bogu beskrvnu žrtvu, da proslavimo velikog ugodnika Božjeg, grditelja pravoslavlja, svetog Maksima Ispovednika, zaštitnika i nebeskog pokrovitelja našega vladike Maksima, čiji on ime dobio na monašenju. Danas proslavljamo divnog ugodnika Božjeg, jednog od najvećih revnitelja pravoslavlja, svetog Maksima Ispovednika, svetitelja koji je živeo u 6. i 7. veku. Rodio se u Carigradu od roditelja visokorodnih i pravoslavnih. Gospod mu je dao bistrinu uma, pa je izučio i sve svetske nauke onoga vremena, završio visoke škole, a pri tome ispekao i nebesku mudrost, izučio i bogoslovsko znanje i zbog tog znanja i celomudrnosti car Iraklije ga je i izabrao za prvog savjetnika carskog senata. Međutim, njegova bogoljubiva duša nije mogla dugo da živi u svetu i on, kao jelen koji čezne za izvorom voda, zapaljen ljubavlju Božjom, napušta svetni svet i odlazi u monaštvo, da bi se tamo kroz čistotu srca i sjedinio sa Gospodom. Tu u manastiru, u dušnim i telesnim podvizima, u postu i molitvi, očistio je srce svoje od grehovnih strasti i želja i postao stanište Svetoga Duha. A kako je čistota srca njegovog bila, pokazuje i njegovo bogoslovsko znanje, koje čitamo njegovih poruka i knjiga koje nam je ostavio. I njegovo vreme, kao i naše vreme, bilo je vreme borbe sa jeresi. Njegovo vreme vladala je, crkva je potresala jeres monoteizma i monoenergetstva. On je žestoko ustao protiv ove laži đavolske, otvoreno pričao protiv jeresi i zbog tog razobličavanja jeretika, a i car i patrijar, mnogi jeretici su bili tada zaraženi tom jeresiju, on je bio u nemilosti kod njih i zbog toga su ga primoravali da pristane na tu jeres. Ako ništa drugo, bar da ćuti tome i da ništa ne priča o toj jeresi. Ali on nije mogao da ćuti, nego je i pisao i govorio protiv te jeresi. I zbog toga su ga jeretici stavili na strašne muke, neopisive muke. Toliko su ga tukli da se njegovom krvlju zemlja zalivala. Komadi mesa otpadali od njegovog tela. I sve to nije im bilo dovoljno, nego su bezumnici i zlobnici njemu i jezik iščupali iz korena i desnu ruku odsekli. Onaj jezik koji je pričao protiv jeresi i ona ruka koja je pisala protiv jeresi. I, gle čuda, i posle odsečenja jezika on je još jasnije govorio nego ranije. Potom su ga zajedno sa njegovim učenikom Anastasijom vodili kroz gradske ulice, pokazujući narodu njegov jezik i ruku. I to im nije dovoljno bilo, pa su na kraju poslali svetog Maksima i njegov učenika na zatočenje u najkrajnje pokrajine carstva. I tamo je sveti Maksim proveo 3 godine u tamnicama, u golotinji, bez hrane. I tu je iskončao svoj život. Ali pre svoje končine Gospod ga je utešio jednim nebeskim javljanjem, gde mu je i otkrio čas i dan njegove končine. Poslije njegove sahrane, na njegovom grobu pojavile su se 3 sveće koje su sijale neiskazanom svetlošću. To je bio znak njegove svetosti, njegove pravedne borbe i bogugodnog života. Eto, takvog ugodnika mi danas proslavljamo, svetog Maksima Ispovednika.
Danas Sveti Maksim likuje u Carstvu nebeskom sa ostalim ugodnicima Božjim koji su Bogu ugodili i veru odbranili. Danas, kada proslavljamo Svetog Maksima, braći i sestre, da se zapitamo zbog čega je Sveti Maksim tako vatreno ustajao u odbranu pravoslavlja? Zbog čega je tako jasno i glasno govorio protiv jeresi? Zbog toga što je znao da je jeres smrt duše. Zbog toga što je znao da je jeres laž đavolska. I da onaj ko pristane na tu laž, primi u sebe, u stvari primio je đavola u sebe, samo ga satanu kroz tu laž, jer je satana laža i otac laži. I da će zbog te laži biti od Boga, od spasenja, od života večnog. Zbog toga nije mario za sve muke na koje su ga stavili, sjećajući se onih večnih muka koje će se dobiti ako izda pravoslavlje i napušti pravu veru i zarazi se lažju. Eto, tako je bio Sveti Maksim ispovjednik, njegovo vreme bilo vreme borbe sa jeresima, a i ovo naše vreme jeste borba sa jeresiju ekumenizma, šta više sa sve jeresiju ekumenizma, kako je naziva Sveti Justin Ćelijski. U to vreme Bog je podigao svoje ugodnike Božije, branioce pravoslavlja, a i ovo naše vreme ima branitelje pravoslavlja, znači arhijereje i bogoslove. Borbu protiv jeresi danas vodi naš vladika Artemije, a tu mu usredno pomažu naš vladika Maksim i naš vladika Nikolaj. I mi smo dužni, braćo i sestre, da zablagodarimo Bogu i na Svetom Maksimu, čijim se bogoslanskim snanjem i molitvama crkva odbranila od jeresi, i na našim današnjim episkopima, Artemiju, Nikolaju i Maksimu, koji brane svetu pravoslavnu veru. Zaista, najveće bogatstvo jednog naroda jesu pravoslavni episkopi. Nema većega bogatstva, to je veliki dar i milost Božja. Jer bez pravoslavnih episkopa nema ni crkve Božje, a samim tim nema ni spasenja, braćo i sestre. Zbog toga se molimo Bogu, ali i blagodarimo Bogu na svakom pravoslavnom episkopu. Još je potrebno, braćo i sestre, da znamo da ne možemo da branimo svetu pravoslavnu veru od jeresi, ako dušu svoju nismo odbranili najpre od greha. Nisu Bogu potrebni borci koji su oporvani grehom, koji se valjaju u strastima i grehovnim željama, nego se treba za veru boriti, ali i dušu svoju očistiti od greha i boriti se protiv greha. Sveti Maksim, da bi se borio za pravoslavlje, on je najprije morao dušu svoju da očisti od greha. Zbog toga post, zbog toga molitva i svi ostali trudovi u monaštvu koje je preduzeo, pokajanje, ispunjavanje zapovesti Božji, čime se srce čisti i postaje stanište Svetoga Duha. Eto, to je zakon. Da se ugledamo na Svetoga Maksima, da živimo kako je on živio, da vršimo zapovesti Božje i da branimo veru kao što je i Sveti Maksim veru branio. Vaše preosveštenstvo, neka je sretan i blagosloven imendan, neka je Sveti Maksim na pomoći, neka Sveti Maksim podari zdravlja, snage i mudrosti, da pravilno upravljate rečju istine Božje i da se, kada odemo iz ovoga svijeta, nađemo tamo gdje je sada Sveti Maksim, da tako zajedno sa njim i svima svetima slavimo Otca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednu slušnu, nerazdeljivu kraj sve vekova i svu večnost. Amin. Na mnoga je ljeta. No
biranim i lepim rečima, na čestitkama. Hvala mu, kao i ostali bratija i svima vama što ste došli da ovaj današnji praznik uveličate i zajedno sa nama proslavite. I ja sam duboko uveren, kako je otac Naum to naveo, da Sveti Maksim sa ostalim svetiteljima i danas i u sve vekove likuju u Carstvu nebeskom, ne samo zbog svog zasluženog ispovedničkog venca, već zato što se njegova vera i dan danas čuva i brani i neguje u crkvi pravoslavnoj, i ne samo vera koju je propovedao, nego što se njegov revniteljski ispovednički duh i dan danas neguje upravo ovim našim katakombama u kojima se sabiramo. Neka bi molitvama njegovim se na mnogo godina sabirali u ovoj i ostalim našim katakombama, ispovedali veru koju on ispovedao i dostigli Carstvo nebesko koje on dostigao. Amin Bože daj. Srećan praznik.